I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. Zašto je sagrađen Eiffelov toranj? Gdje je prvobitno trebalo da bude izgrađen? Kakvu tajnu krije u samom vrhu koji je spriječio njegovo rušenje i još ponešto što vjerovatno niste znali o Eiffelovom tornju. Eiffelov toranj u Parizu je jedna od najpoznatijih građevina na svijetu i najposjećenija turistička atrakcija za koju se plaća ulaznica. Procjenjuje se da ju je posjetilo više od 20 milijuna ljudi od 1889. kada je izgrađen. Građevina je dobila ime po svom tvorcu inženjeru Gustavu Eiffelu, koji je prije ovog remek dijela radio brojne željezničke mostove, ali i armaturu za još jedan čuveni spomenik, Statu slobode. Mnogi ne znaju da je Eiffelov toranj po prvobitnom planu trebao da bude izgrađen u Barceloni za svjetsku izložbu 1888. godine, ali je ideja odbačena kao suviše skupa i čudna. Eiffel je ponovo pokušao i godinu dana kasnije njegov projekat je prihvaćen na svjetskoj izložbi 1889. godine u Parizu. 31. marta 1889. godine završena je izgradnja tornja u Parizu. Izgradnja je započela 1887. a svečano otvaranje bilo je 6. maja 1889. godine, kada je toranj otvoren i za javnost. Te godine poslužio je kao glavna kapija za ulaz u svjetsku izložbu povodom proslave 100-godišnjice Francuske revolucije. Sa svojih 300 metara do 1930. godine bio je najveća građevina na svijetu, a kada je na njegov vrh postavljena televizijska antena, dostigao je današnjih 324 metra. Za izgradnju Eiffelovog tornja upotrijebljeno je 18.038 dijelova od livenog gvožđa, a spojen zahvaljujući 2,5 miliona zakivaka. Zahvaljujući mjerama bezbjednosti na kojima je Eiffel insistirao, tokom izgradnje život je izgubio samo jedan radnik, što je za ono vrijeme bio veliki uspjeh. Kada je svjetska izložba završena, nije bilo baš previše turista koji su bili zainteresovani za obilazak Eiffelovog tornja, pa je njeno rušenje bilo planirano za 1909. godinu, ali pošto je u međuvremenu na posljednji sprat postavljena meteorološka stanica, a korištena je i za uspostavljanje televizijske veze, Gustav Eiffel uspio da Gustava Ferija, koji je u francuskoj vojsci bio zadužen za bežične veze, ubijedi da se toranj ipak ne ruši. Dotadašnji vojni prijemnik je 1920. preimenovan u civilni i koristio se za radio program, a 1957. na Eiffelov toranj postavljene su i satelitske antene. Danas Eiffelov toranj je u samom vrhu svih lista najpopularnijih, najposjećenijih i najpoznatijih turističkih atrakcija. Na najvišem spratu Eiffelovog tornja postoji stan koji je dizajnirao Gustav Eiffel, napravljen je neposredno nakon otvaranja ovog simbola Pariza za svjetski sajam 1889. godine, a isprva za njega niko nije znao. Sastoji se od dvije sobe, kuhinje, kupatila i dnevne sobe, a ima spektakularan pogled na glavni grad Francuske. Stan je ispunjen drvenim namještajem, a zidovi su prekriveni tapetama sa diskretnim šablonom i uljanim slikama. Danas mogu da ga posjete turisti koji obilaze najviši treći dio Eiffelovog tornja. Od 2015. godine stan je pretvoren u mini muzej, u koji se može nakratko virnuti tokom posjeti. Posjetioci mogu da vide originalni namještaj s kraja 19. vijeka, stare knjige, ali i voštane lutke Gustava Eiffela, njegove kćerke Klare i velikog prijatelja Thomasa Edisona. I to bi bilo sve za ovaj klip. Ja se nadam da vam se klip svidio. Prijavite se na kanal i ostavite like kao znak podrške. Do sljedećeg klipa, ćao!